Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Di umuna pa sa ti makalawas sa pakasaritaan na napauluan, ayat ang nasinaw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Sa balila talaga tibak na nga niya. Patambay lang. Awan ngamin maramida kiti balay pare. Iso na panunot ko ti may diti tambayan nyo at taxi driver. Awan mauray mo chicks ditoy. Loko. Anya chicks? Unmat. Ado ti chicks sa boarding house yu. Anya? Unmat. Sus. Nagduduma dagiti abang kada kayo. Ada estudyante. Ada sales lady. Kan nagtrap-trabaho ito opisina. Saan na ka makadiskarte ijay pare? Oo. Tapay mo. Agungat ni mama. Anya? Saan ko kano paglulukwan dagiti borders mi? Ay na. Ipay isum ngamin Apay paglulukwam. Amumat pards. Awan pa'y kanyak ti mang seryoso iti babae. Day talang ti parikot ita. Kan may sa. Sa anak pa'y nakakita iti talaga apang isagutak iti nasinaw nga ayat. Una yun. Una yun ta nasinaw nga ayat. Sa di naman tinaggap-gapwam, ayabang kumanidadong at tubero. Apay manan, mama. Barado nga ro lababo dita sirok. O sige. Ada umay aborder kat kababain no barado ti lababo da ichay. Sige. Ayabak nga rod. No sikala ko mga minin ti mga rabid. Di pa iso atang danan. Nagkuripot kayo lakit din. Isupay matapagbiro kan di tao Tikunab kit di masadot ka. Anya kay matan, mama. Iti da ito akinatar ko. Pagbali ng dakit din ato bero. Adamat nakita kakabarbaro nga gababang di balay paray. Asino ka di kadakwada ti dakdakamatang pare? Adudamat nga gababang dito'y balay me. Diyak ka mo tinagan na. Basta dito'y titinrong na. Di ta tinang hindi saga king kuha na iti taksikat. Diyak pa'y amon no asino ti bagbagam. San mo ka di nga mo amin tagababang iti balayo? San kumat nga min abibiyangan dagiti borders me pare? Makitam to. Atidug tibok na. Napudaw. Kan siksi. Mayat mati panangiladawan mo iti kunkunam. Makitak to dayta ibagbagang pare. No makitam, iso tay kunada matiritir titenged ti baro ang makakita. Talagang harod anapintas no agpaiso dayta ibagbagam. Agpaiso ko nagtumat king ka. Mama, ada ka di kabarbaro a border tayo? Adda. Nagabang iti bakante asilid dita baba. Apay? Napintas ka di, mama? Apay no napintas, aber? Dinamag ko lang, mat. Hindi ka gararamid, ha? Ang mga nuibagam nga asawaam, kat awan mo't nga rod trabahom. Mangnamnama kalakanyak. Adda kayo lang rudan ang mapangnamnamaak. Day takot tay kunak. Kasanon, no adda pamilya mo. Ay, adda kayo mat. Kasanon no awanak ton. Adayo pa'y ang mapasamak dayta, mama. Ambom ka di ti mapasamak iti masakbayan. Imadayutan iti saritaan. Jay damdamagak. Diya kamukin ka, ngamulitat. Saan ka nga garamit iti saan nga umno? Anya ko mati aramidag. Nagsingpetak mat, mama.
Sigurado am laag, Judy. Diyak kaya't nga damadi apakasarsaritaan to'y boarding house tayo. Sandra, ada ka di kadoma sales girl a border dito eh? Ni, awan mat manong. Apay ka di? Ada na kay baga kanyak nga da kano ka barbaro a border. Ngam, jak pa'y mat nakita. Ay, amangan no di ta maudi asilid, manong. Nakita kami na nagsilaw di tayo dirabi eh. Ay, amangan no iso ti ibagbaga ni Dan. Amom ka din no, anya ti trabaho na. Diyak ka mo, nga maguri ka man. No iti rabi eh, nakakandado. No iti aldaw, ada tao di taunag, ta saan mo't ang nakakandado. Anya? Baliktad nga rod. Imbis nga iti aldaw ko ma, anak kakandado. Unan niya. Anya nga tati trabaho ti agyan di ta silet. Nga maguri ka, babae ka di wano lalaki ti adda di ta. Kuna ni Dan, napintas ka no. Jakla mo, no babae, no bakla. Tadyak mo't nga rod nakita. Grabe ka mo't. Nung napintas, babae ah. San ka di nagkawas ti bakla iti kawas ti babae? Kasla nagpintas mo't a babae? Ngam, dumalang ti kinapintas ti babae. Day tay pudpud nga babae. Iti pintas ti bakla. San ka di? Sa bagay. Ada nga min napintas mo't lang nga bakla. Sa bagay. Pudno mo't day ta akin nam. Talaga ka di mo nakita ti akin silit dita? Saan nga road? Diyak pa'y nakita. Adamot nga road trabaho kital daw. Kat no itirabi eh, nakakandado mo't dita. Ital daw, saan mo ta nakakandado? Nga mawan mo't simsim mo kiti unag. Ang mga no nakaturog di agigan dita. Anya? Ay, baliktad samat. Girl, I need you. I need your love. Madlaw ko kat interesado kalauna iti magbaga ka pare. Curiosak nga min iti panangiladawan mo kan kuana pare. Kasta ka di? Mabit lang tamang lagipak man iti artista kaingingas na pare. Sige man. Anyat na gana yung artistan. Bukon! Asino? No asino ti bagam? Ma-imagine kung ti kinapintas na. Kaingingas ni Jean De Leon. Agpaiso? Oh. Uy, wow! Pudno nga rod na napintas no kasta pare. Napintas ko naklangarudin. Anya nga tati trabaho na. Sos damagam ma kani mamam. Imposible adina mo. Siyempre in-interview na pa'y sakbang inawat na aborderyo. Mama, matandaan nyo ka din no asino ti kabarbaro a border ijay sirok? Apay nga interesado kalaunay aya. Basta, mama. Malagip ko. Adda, balasang siguro day jay. Nabiit ka di pa'y, mama? Awan pa'y baka lawas na. No kasta. Kak-akar na idi. Napasahero ni Dan iti taksi na. Kat iti batog ti balay tayo, ti bimabaan na. Kasta ka di. Anya ka di trabaho na, mama? Apay adamagam kanyak na niya trabaho na. Basta idinted na ti advance sa bayad na. Nalpas. Awan ado sa ludsod. Damag ka di pa'y. Na niya trabaho na. Di napatag kanyak. Maited na ti advance. Kan deposit nga abang na. Apay ako na ni Sandra, nga awan ka no iti rabii, ngam adda ka no iti aldaw. Anya kumano kasta. Awan mo't kit di, mama. Agure ka man.
Apay anagadot sa lungsod may papan iti dadya abordar. Saan nga ta kuha nga babae? Anya ako babae iti kaya't masawan. Mangan mat no, agtrab-trabaho iti club, mama. Anya? Saan ka di nga isuday tati ibagbagad kalapati anababa ti tayab na? Oh, ninja ka mo. Wano sabong di dama di noche? Anya sabong ti dama di noche ngay magbagam. Isumot, mama. Agaya mo iti rabi ti dama di noche. Kat kasta ti kayarigan dagiti agtrab-trabaho iti club. Nagadulakid din nga amumaya. No anya man ti motibom, abang amoy ti kinasesino da jaya border, isardeng mon. Saan mo paglulukwan? Nakita mo ka din timbag kababae pare. Saan pa yung harod? Ngam, adaman pagsidawak. Oh, anya matipagsidawam. Naku nang harod ni Sandra, akanayon ka no nakakandado iti rabii. Ngam no iti aldaw, sana nakakandado iti unag. At nakadi kahit mo sawon iti daytangin baga? Anya ti amo matrabaho ti may sa babae iti rabii, pare. No, ti trabaho iti rabi kat. May samat ti amok. Oh, anya ti amom? San nga tanga iti pagraragsakan iti rabi iti trabaho na? Ay, nagsayangan ngay ti pintas na no iti pagraragsakan iti rabi iti trabaho na. Sayang nga talaga. No kahit mo, duhata ang mga aram kang na. Pagpustaan ta. No sino ti sungbatan na kadata, mamulta di mabastay. Anya ti kahit mo asawan? No sungbatan na, ang multa ka. No si kamat ti sungbatan na, di siya matagmulta. Mayat sa day tapustaan na. No asino ti mabastad, mamulta. Oh, mayat ka kadi iti singasing ko? Sige. Deal. Apay nga interesado ak launay iti babaeng ibagpaganidan a border me. No kaing ingas ni Jane De Leon nga artista. Pintas nga rod. Kaano nga ta makita? Anya nga ta nga oras ti iruruar na tapadda sa katampayan. Damang akman kini Sandra. Wano, pasiim ko kan kwana. Girl, I need you. I need your love. Nakitam ka din no anya nga oras arum muarti babae ti silid na, Sandra? Diri mo arak. Nakita mo tari mo har. Alas 11 nga tayo din nakitak. Adda nakakotya ng dagas kan kwa na. Naglugan adagos kat pimanaw dan. Anya? Ada nang dagas anak kakotse? Saan nga ta lalaki na? Ay, anyat amok nga eh. Ngamno ko malalaki na, apay nga iti likod tinagtugawan na. Kasta ka di? Papananda nga ta. Anya nga ta ti trabaho na. Ay, jak amo, ngambay ang padasa kadamagan no agrana kami. Alaman nga rod. Saan ka ngagdanag? Igatangan kanto iti pizza. Anya? Wen. Apay ayang interesado kalaunay kan kwa na, Manong Chudi. At umat dita ti sabali a babae. Saan laday jay? Maamuam to no apay. At dapat mat babae dito boarding house ang mabalin mo nga pagpilyan. Iwaras mo man ti panagkita, tapno makitam ti bagbagak.
Dumtang to day tagundaway. Padasak lang nga pagpraktisan ti karkar na babae. Pagpraktisan? Di kahit ko asawan, pagpraktisan nga raman. Ay, apay nga nga supay lati pagpraktisan, pagsayayangam dat oras. Tay ko na kon. Ado, ti adda dito boarding house. Adala ngamin kinatulag ko. Padasam man nadamagan no anya ti trabaho na. Oh, sige, areglado. Oh, nung mapasongbat ko, anya taramidam. Ay kat nanghabak ako ni ti postaan na. Kaya't mo asawan, nagpustahan nyo laan, nga isot arman nyo? Gusto ka. Napintas. Ngam karkar namat ngamin. Amang ano iti pagraragsakan ti trabaho na. Anya? Hostess, ti kaya't mo asawan? Correct. Nasa umday ta kay ni Sandra? Wan, Apay ngim bagam. pudnumot ngamin nakasta ti aramidan ta saan ka di? Wan ang amangan no maibaga na iti dayjay a babae. Kat bastid tanadwa. Anya? Susan mo kumangim pagbaga. Amom lang arudan dagiti babae. Labid no maminsan. Bayam lata ditan. Naibaga kon. Di mat si katay kabarbaro nga agab-abang iti may sa kwarto? Uwan, siyak ni Alice. Anya ka di mo tinagan mo? Siyak ni Sandra. May sa ka sales girl. Sika, anya trabaho? Ijay Bughaw Road tayan ti trabaho. Ay, Bughaw Road. Nabayag ka ni Jay? Uwan, nabayag akon. Kasta. Nalaka ka diti trabaho, Jay? Depende. Edi mo kat narigat. Ngamit mabaling ko nga ibaga narawama kon isoan saan na narigat. Kasta ka di? Ay, siya ka taglaklak ak iti mall. Nababang, nalinis at trabaho. Adda ka di narugit na trabaho? Ay, diya ka mo Ngam, ada trabaho saan namin pagpanakal. Saan ka di? Para kanyak, awan ti trabaho mauyaw. Saan lakat nga garami di dakas? Awan nga ta. Apay, anya ka di nababa at trabaho para ken ka. Ay, kababain mo't no ibagak. Taamangan no da masaktan. Masaktan? Tapay kumamasaktan. Saan sakit yung makawawat na yung babae? Amu kung ti trabaho na dyan nga alis man ng Chody. Sino nga alis? Ti babae nga imbaga makarkar na. Nakamuam nga alis tinagan na. Iso amis mo tinang ibaga kanyak. Saan ko mo ta dinamdamag tinagan na nga imbaga nakit din kanyak. Napartak kamat nga rod no kasta. Hamo, medyo ka no Bughaw Road ti enti trabaho na. Bughaw Road? Uwan. Ket no, nightclub ti adu apasdak ijay. Kastaya. Wan? Ay, njak man amo. No kasta nga rod. May isang mabalin nga rod a pagpraktisan ako nak. Anya? Anya ti kayat mo nga ramidan? Kampay idi, armag. Kalpasan na, nusungbatan nak. Addan kwartag. Kasde ka simple. Anya? Hindi pala ka tsak ngamin ti arman na. Atak na nga ro dito isang wanan nan. Girl, I need you. I need
your love. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam dengganin tumbigat tituloy ti pakasarita ni taalawas sa napauluan. Ayat anasinaw. Dito'y drama tayo. Sunata ni Ayat. Alis tinagan na. Iso mismo tinang ibaga kanyak. Saan ko dinamag tinagan na? Imbaga na. Saan na dinamag tinagan ko? Napartak kamat nga rod no kasta. Iji ka nung pughaw road, ti ayan ti trabaho na. Kat no nightclub ti ado apastak ijay. Kasta ka di? Wen, Diyak ka mo ah. no kasta nga rod, may isang mabalin nga rod a pagpraktisan ako nag. Kat anya ita ti aramidam? Kampay di, armak. Kalpasan na, nusong batan nak, adan kwartak. Kasi kasimple. Di pa lakat siyak ti arman na. At tak lang nga road ito'y. O sige nga rod, Sandra, agyaman nak. Saan kang agdanag? Agpadeliver ak iti pizza, para kan ka. Sana dita ti kayat ko. Oo, anya nga rod. Awan. O sige, oray sulatan. Amo kong tinagan kan trabaho na di babae, pare. Agpaiso ka ti atap ta na babaa klase ti trabaho na. Sigurado day ta. Ide kano ayan ti bughaw rod ti ayan ti trabaho na. Ne, nubughaw rod. May isang rod na babae. Anya pa'y ngay. Oh, tuloy ka di ti postaan? Wana pare, aramatak ti taksi amang patinag kan kwa na. Aramatak mo ti boarding house. Apangalilaw kan kwa na. Sayang agpaiso ti kinapintas na. Pinirdi na ti pintas na, pare. Gusto ta ko nang pare. Masigurado ka siya ti mangabak. Ta ibagak ako kwak ti boarding house. Tapno mapatinag ko. Uy. Ha? Napauli magkapards Dan, saan mo't lang pagraragsakan ti pastak ang makita iti bughaw rod, Anya ti kahit mo asawan? Ado mo't ti sa bala business establishment iti dayja lugar. Sa bagay. Anya nga tano, sakbaya kadnganta kat duktalan tangaw mo na, no anya talaga ti trabaho na. Mabalin mat. In fairness, Pards, ta narigat mo't no husgaan ta dagos. Ta mga no agbabawi tanto no mamuan ta ti pudno. Kat biddot ti atap ta. Ne. Adda kalintagang pads. Napintas day ta aka panunutam. Sandra, nasiputam ka di arimaran ni Alice? Wan, nalabing nga gururen iti mangsukon kan kwa na dita baba. Kasta ka di? Hanawak man. Sige ha. Oh, panawan ka pa yung dito Makapasuron. Interesado lang una iti dayja pok. Miss, agtaksiga ka di. Umay kan tayo tulod kay di papanam. Sige man nga ron, tamala daw akon. Sige, lumugan kan tayo tulod ka. Agyaman na, tadatak si iti asideg. Awan mat ngaminan tay sundok. Ada kano na panan na. Sa dino ka di ti pangitulod akin ka, miss? Iti Bughaw Road. Sige nga ro den, amunag kan.
Miss, apay nga di pa'y bughaw rod ti ayan ti trabaho. Ijay mo't nga minta ayan ti pastek nga ayan ti trabaho mi, Manong. Naragsak ka kadimot iti ayan ti trabaho? Una, ta iso nga ron ti trabaho. Adda ka di kakabsat mo, miss? Ada dua kakabsat ko, madamadang agad adal. Kastagayam. Kat, sino ka di matimang papaadal kadakwada? Ti dadagka ko. Ngam pasaray ikak mo't ida iti allowance da. Kastagayam. Ditan, Manong. Isardeng mo dita nagbaetan iti dua apasdag. Dita batog ti iskinita. Adto iti pletik, Manong. Bay amon, miss. Intulod ka lang. Sana mabalin. No di mo kayat nga alaan. Jakon kayat ti aglugan kan ka. Bay amon ko nakmet. Amangan no rin nabi iak ngaglugan. Ada nga min importante anapan ti mang suksukon kanya. Kaya't mo asawan, si kantiri na biya pasayro, miss? No, kaya't nakakanayan nga itulod. Mabalin ka di? Mayatak. Ora adan to discount mo, no? Kanayon laki di asak ti pagluganam. Sige, mayatak. Inak nga rodan, bumaba akon. Sige, Manong. Bye-bye. Bye. Ingat, Manong. Thank you. Nasingpat mat gayam Nay, aguray ka. Simrak mat iti iskinita. Saan mat adag kita pasdag ti pagraragsakan? May sa burbur ti kinatao na. No iti club ti trabaho na, kadagita ko maapasdag ti pagraragsakan ti diretsyo asimrikan na. Anong saan mat? Anya ka di atalaga ti trabaho na. Girl, I need you. I need your love. Pasaherom samat ni Alice idi rabi, pare. Wen pare. Angam kasla na singpet met ja tao. In librem, iso na sayaat. Tapno ilibrem manan. Saan met? Impapilit na nga indis iti tugaw ti plete na. Tagpada kami kanong agsapsapol. Nay. Kunakman no si katimang buladas kan ko, ana. Si kansamot ti buladasan na loko. Samat pare. Angam kasla ibabawik samat ti pustahan ta. Ne. Apeng nga agsanod ka kuma ititulagan ta. Kasla jak kaya talukon di tao pare. Ay nawan mon pare. No siyak. Ituloy ko ta apagpraktisan nga arman. Saan ka din na mabaliwan dahi ta panggap mo, pare? Pas dawak namin, saan matakadagat ti balay pagraragsakan ti sumrikan na? No, ijay ko ti trabaho na. Kat? Anya ko ma? Simrikat ti iskinita. Kat, awan matan amok kasabali a pagraragsakan iti interior de nga iskinita. Anya ti kahit mo asawan? May sa aburbur ti kinatao ni Alice Pards. Iso nga, ibabawik san ti pustahan ta. Nga madakan ka, no ituloy mo nga arman. Apay nga min nga agsanod ka ititulagan ta. Kasla, jak kayat alukon di tao. Anyan tulangan tirit nana, no maamuan na dayta. Sigurado nga agsakit tinakam na. Ay na pare, awan mo na talaga.
Saan ka din ang babawing dito apanggap mo? Sana balik ko ma. No ipaypaysum kan adarik nam kan kuana. Ne, apay ko maamabawing. Di mo ko na nga da simpatya mitikas siya klase ti babae. Iti na minsan lang nga panagsaumi. Tapasayro klaket nga rod. Ket nadlaw ko na singpat met gayam. Amo na pa amang tulong iti kakabsat na. Ngamjay nga rod klase ti trabaho na. Kat saan amay panakkel pare. Pare saan mat nga amin nga agtrabaho ijay kat mako na adakes. Kat saan ta pa mata masigurado nga iti balay pagraragsakan ti pagtrab-trabahuan na. Atap talayang met. Uray anya ti bagbagan pare. Talaga apagay ayamak day a babae. Saan ko man pare? Kaasimat. Ne, si kapay ti muna nga akin plano. Ita, agsanod kan? Wen, agsanod akon. Tana amiris ko, asaan anasaya at apaglulukwan ti babae. Ay na pare, adumat lang ti luklukwan dagita klase ti babae. Saan ka di? Saan tayo nga mo? Tadi tayo nakita ti aramid na. Basta siyak, aramidak lata ti plano. Nagsanod kamot ako nam. Kahit nasa wan, oray magunod ko. Awanon ti maalakken ka akas multam. No saan kamot lang nga napudnukan ko na pards? Saan mula kuman nga armen? O, apay kumaasaan. Kakaiso na nga adda dita ti mabali na pagpraktisan. Saan kuman? Kaasimat di tao. Pasensyakan pare. Gamsaanan nga agbaliw ti panunot ko. Abdakan ka. Ngam saan kanto ko mga agbabawi iti kasta nga armidem. Tanya ko mati pagbabawiak. Ti pananglokom. Paayatem? Saang angaw lagayam ti panggap mo kenkwana? Anya? Saan mo lang nga mumat pare no anya ti maaramidan na? Awan pare. Saanin nga agbaliw ti panunot ko. Ituloy ko ti mangaram kenkwana. Anya ngay, nakasaritam ka din ni Alice. Inton rabi igagarak nga orayan no anya nga oras arum mariti silid na. Ijay ton. Irugik ti planok. Kat, nagbaligi ka. Anyat sumarunong aramidam. Apay adamagam pay laang. Amo mo na. Apay no sa balilangan ti pagtatunam. Di tao asan anababa ti klase ti trabaho na. Kalpasan iti planok nga aramidan. Isunto ti panagaram ko iti ibagbagam. Nga masiguradong ka di? Apaglulukwam lang? Saan mo seryosoen? Apay kumapagseryoso ti kasta a tao. Ang mga nuore adda relasyon mi kat adda sa bali pa iti biyag na. Ay, ang garam ka ngamin iti sabalin. Adamat si dadaan nga uray ditakan ka. Sus, madanon to dayta. Kaanon to? Ito naladawan ti amin. Awan tinaladaw iti ayat. Adda pa'y makaasawa nga oray senior citizenan. Basta adda kwarta na. Ngam kaadwan kadakwada, kwarta laang, tikam kamaten da iti lalaki. Ngam jay to pilyak. Jay nasingpat. Ken saan arupat kwarta. Ngam siyak, saan nakarupat kwarta? No saan ka arupat kwarta? Nagasat tong arot ti makaigasat kan ka. Talaga. Nasing putak to nga asawa. Ngam saan kun sa nga mauray nga garam kanyak ti kursonadak. Anya? So, Ay, kat- kapilitan. Kababain met no siyak ti bangibaga iti riknak kenkwana. Correct. Agbalin ka kumamat anay maure basit laang. Anya? Iti kasta, saan abo mabaunay ti kinataom? Girl, I need you. I need your love. Ooh.
Tambayak latan dito eh. Iparadak latan ti taksi dito batog ti boarding house da Jody. Dito yun ti panguraya kinalis. Kasano nga taan mayadayok kan Jody? Kasimet. Anya nga tati ibagak ni Alice. Tapno saan nga agtalek kan Jody. Ngamin, sa bali ti panggat kan kuana ni Jody. Masaktan to lang. Nang runa no masursurunan nga ayatan. Panagkita kan Alice kat nasingpat a babae. Bidot ti atap ko idi. Akala pa ti anababati tayap na. Ngam anya nga tatipod no at trabaho na. Rimor ka matgaya, mading. Apay nga taka itirwarte silid ko, manong. Di mo kadikayat nga itulod ka itayan ti trabaho? Anya? Itulod? Adan nakasarita ka mang sukon kanyak. Isu ti mang itulod kanyak iti trabaho, manong. Saan ka di mabalin na bayadak lang ti may sa Arabi? Agsarsarita talangan? Sana mabalin, manong. Napatag ti aramidan mi ita iti trabaho. Importante. Importante? Ado ka diti customer yo ita Arabi? Saan lang nga ita Arabi? Rinabi nga ado ti customer mi. Saan ang mabaling ngaglanganak? Ta importante launay ti income talantanan. Talantanan? Di takan, manong. Taaddan di mang sukon kanya. Talantanan? Apay akas jeti na ibagana. Ada ka di rumbang pay at talantanan iti trabaho na. Saan ka di aklab ti ayan day ta a babae? Pimanaw latan. Itulod manen ni Dan. Bisit. Addan tumanan gundaway ko ken ka a babae. Good morning, Manong Dan. Imbagman, kasinukon na. Saan ka di akas ti nga oras ti imbaga medisimisal mo? Jak di namnama nga umay ka, Manong. At da ngamin nagpaitulo di ta si Deg. Kat pinadas ko ti di mauas. Bareng no ag-off kan ko nak. Kat niya pag gusto mo ti sasangpat mo. Salamat nga, Rod, Manong. Diretso ka din di boarding mo? Manong. Makaturturo kag mahigit din. Iparpartak ko nga ron ti agpataray. Tapno makadanon ta adagos. Kat niya makaturturog kan san. Agyaman ak, Manong. Nabayag ka din na taxi driver? Saan pa yung una? Ta sa bali ti trabaho ko di. Opisina. Ngam nalay-off kami gapo iti COVID. Iso abayat ngagbiribiro ka kiti sa bali at trabaho. Ag taxi driver aklangan. Ngam ti mabakante. Narigat ti awan trabaho na. Ay, Manong. Narigat agtugtugaw laang. Kasano nadapa ka sa pulan iti kwarta. Awan din nakasagana akautan, was niya eh. Agpaisot ako na mading ko. Narigat ti mangnamnamaratan iti sa bali. Damat daduma dita. Amang namnama dalatan kadagiti dadakkel na. At da ka di mo makasta? Ay, narigat lang tag sa Manong. Nalakatiag sao, ngam narigat ti mangpasakit itirik na ti tao. Kasta ti kayat ko asawan, Manong. Talaga nga anda kasta tao. Di da kaya tagtrabaho, gaputanam naman da nga adda mang pakbakan kadakwada. Para kanya, dayta ti kaalasan nga aramid ti tao. Nay, nakadanon tan, Manong. Dayto ti pamasahek. Diyak kumawaten. Gam ko namot nga minadimon kayat yagdugan no saan ko nga alaan ti bayad mo.
Saan mo matadaw-dawatan ti pangkasulinam tapno libre ko ma? Sige. Agyaman nakarod kan ka, Alice. Babaan ti pa nagsasauna. Nasingpat a babae ni Alice. Kasano nga ta mailisik nga agpaiso ken Jody. Kaasimat, no maisagmaklaeng itigayem ko. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam dengganin tumbigat tituloy ti pakasarita ni taalawas sa napauluan. Ayat anasingaw. Dito'y drama tayo. Sunata ni Ayat. Babaan iti pa nagsasauna. Nasingpat a babae ni Alice. Kasano nga ta mailisik nga agpaiso ken Jody. Kaasimat na may isagmaklang iti gayem ko. Nas ka na makapanunot akiti pamuspusan tap na mabalagak. Ang awan pa'y nga takaayan-ayat na. Amang ano isuntumat ti pangguraan kanyak ti gayem ko. Numaamuan na abinalaagak ni Alice. Oh, simangpat kamat gaya man. Mabalinta ka diti agsarsarita, miss. Pasensyan manong kahit kung tagi na nabanugak iti trabaho. Kung adaman jotik no rabi eh. Imbagak nga min asya kundi mang bayad iti may sa Arabi, mga madi ka mat. Anya ko mati pagbayad mo manong. Dumawat ka kan mamam? Ha? Boarding house mi da ito eh. Ada pagbayad ko. Ngam saan mo asapol? Kwarta pa'y lang ni mamang mo ti bayad mi a borders. Pangaasim, pakayat kung tagi na. Hindi takan manong. Salbag. Nabainanak. Kasano nga muna nga awan trabaho. Pinadakas nagsamot ni Dan. Pinabainan nak di ka barbaro a border, mami. Papanawo kon. Asino a border tinakda ka matam? Di akin silid iti maudi iti baba. Kasano ko mapapanawom kat nakabayad din iti 3 a bulan? Dinawat mo pa iti dadtuman? Anya? Nakabayad ko na yung mami? Katuan, inted na ti bayad na iti para 3 a bulan. Isugaya man natangsit, ta nakabayadan. Kasano ko matipan ang pabainakan ka? Ako nam? Lipatin yun. Saan yun nga mun pa'y mami? Amangan mat na sana nasaya at inaramid mo kan ko ana. Iso apin na bainan na ka ha? Awan mat, mami. Imposible pa bainan na katimay sa abalas ang naawan timadi ngay naramid mo kan ko ana. Awan ko na lang arudan, mami. Lipatin yun timay papan iti dayja, babae. Di ka gararamid iti pakadadaulan ti imahe ti boarding house, Judy. Laglagi pa adito iti pagtataodan ti income ta. Ta saan kamat ngamin ngagsapol iti trabaho. Saan na masapol, mami? Tadakkel mo ti sapol ti boarding house. Dahil tangarod kat, iso asaya atom ti makilangan kadag iti borders. Uwanan, imbis asyak ti ayunan nyo, day jepe amaldita. Aguray ka. Anya ka di at talaga tinapasabak. Bay anyon ko nakmat. Saan na mabalin? Kasaritak to kat damagak no anyat napasamak. Anya?
mo ka dito mapanday ti pagtratrabahuan ni Alice? Ha? Biro kanta ti pagdrab-drabahuan na ti kahit nung asawan, pare? Huwan, tapno pa ba inak mantilo ka? Oh, taapay ko maapabainam. Nasingpat matya tao. Anya na singpat? Pinabainan naktupay. Oh, iti anya ang gapo a pinabainan na ka. Saan mo nga mun? Ang imawag, asaan ko kanon asukunan? Tada kanon mang sukon kan kwa na. Amom siguro ti ayan ti trabaho na. Takanayon asikat yung mga itultulot kan kwa na. Intaman no rabi ijay. Ne? Ang saan mo't nga iji batog dagiti pagraragsakan ti dumdumusagan na pards. Iti iskinita iti asidagdaga di apasdag. Anya ti amom numapan nga umuna ijay. Uno, adapag na iti likod. Ne, saan ko lang nga mo Kuyogan nak. Siyak ti makamo iti magastos. Di mawatakken mama. Kasta ka di? Oh, apay nga umisong kay ti bangbangir. Adda nga min nasa una kanyak bayat ti panagsarsarita mi. Bayat nga itulod ko ijayan nyo. Oh, anya timbaga na. Napagsaritaan mi nga rod ti kinariga at ti awan trabaho na. Agam, ado ka nung madagiti masalot nga agtrabaho. Tamang namalatan ka dagiti naganak kadakwada. Imbaga na ti kasta. One pards. Ado ka no ti kasta. Oh, salbag. Amom ka di akasta ti imbaga na kanya. Anya? Imbaga kan kwa na asaanan na sumrek iti may sa Arabi. Tabayadak lang ang tagsarsarita kamilatan. Imbaga na kit din. Pangalaak ka no iti ibayad ko. Dumawatak kan mama. Anya? Oh, Bols ay ka nga rod apards. Girl, I need you. I need your love. Malo, nakariingatan ni Alice? Saan ko nga mo, ma'am? Saan ko pa'y mo tanadlaw? Ibagaman kan ko ano makita am takayat ko makasarita. Wan, ma'am. Adala nga mindamagakan ko ana. Sige, ma'am, taibagak. Anya ka nga oras ay arumwar. Uno sumrek iti trabaho na. Alas 9:30, bueno, alas 10 tirabi, ma'am. Talagang ruda pang rabi iti trabaho na. Wan ka no, ma'am, isut inistoryana kan Sandra, tayo isunti nakasarsarita na. awan mo't dito ni Alice. Ha? Nay. Awan kagpayso Imbagak lang nga rodin nga iti batog ti iskinita tinumdum sa agan na. Amangan no ada nang irorken kwa na. Jay ko naman ang sukon. Amangan no sugar daddy namat. Kaslasan matakas ti panagkita ken kwa na pards. O anyang iti amuta. Amangan no inwardan. Padason taman ti agdamag kadagita babae. Bareng am mo da ni Alice. Sigurado nga mamuda. Ta dito'y kat nga rod ngagtrab-trabaho. Aguray ka tagdamagak man kadakwada. Uray na ka. Tagdamagak iti pan naka head waiter da. Talaga ka nung awan ti agtrab-trabaho dito nga agnagan iti Alice Pards. Ganun kasi iti lang na iti picture nga impakita. Intaman dita sa bale pasdak. Amangan mo't no ijay tayan na. O sige, naisot ko na. Napantangaro din. Masigurado nga adda ijay. No adda ijay ti babae. Bayada kung tiloka. Tarumar kami. Kaslasaan matakas tati panagkita kin ni Alice Pards. Kaslalaang mat.
Amom ngayon naging sisingpot laang. Tagayam, rinuker ti kaunggan na. Saan kumakasta pare? Doon nga nasingpat di tao, kan awan aramid na. Ape nga iputeng mo ti atap mo. Apay pards, apay ka di nga isakit mo dahi a babae. Jackie Libak, adda simpatsak ken kwa na. Babaan iti panagsarasarita mi, nadlaw ko asaan adakas a tao. Amangan mo't no, ginayuman na ka di tao, pare. Saan pare? Awan day takon ko na da gayuma. No ti kinasingpot na tinanggayuma kanya, mabalin, mamatiak. Ngem no tayo bagbagada agayuma, wano ginayuma, babayan iti anyaman, jak mamati. Sa balin samot daytan, pare ah. Jak mo no sa bali, pare. No bilang kastaman, sa anak nagbabawi. Apeng umawawag kanyak ni Alice. Hello Alice, apeng imawag ka? Oray din nagpaisukunan. Dadapay ngamin gatangag iti town. Okay, aganad ka nga rod. Agyaman nakmanong. Oray si kamat. Aganad ka iti panagmanehom. Nagmayat ka tadanggan ng timbaga, mading ko? Si kamat mo na ano yung bagamano. Tinulad ka lang. Okay, sige nga rod na ating Alice. Bye. Bye. Nasingpatmat kan nagdayaw ka sarsarita. Naglambing pa ititimak na. Wah. Dahil ito'y samat tanti panipodan tina isang sangayan ariknak kan kwa na. Siyak samat tinakayawanan. Angam kasanon ni Chody. Nagatang kunti gagarak dito yung grocery. Agawid ako. Ninsamot mamsol alan lady ni tinakatakda. Kasalator orayon na. Asit gatmat. Mamsol, da kayo wat kayam? Oh. Alice, balasan ko. Ada ka di orayon nyo? Ada nga rod. Ay, abos na maululawak. Anya? Ay sus, mabit lang ma'am. Tatanglan kayo. Amangan no. Maulawak sa talaga. Ma'am! Ay, tulungan na kami! Ilugan tayo di taxi! Girl, I need you. I need your love. Ni mami mo tiyo mawawag. Kanya nga ito ibagan. Hello, mami. Siyak na ito yung mauawag ni Alice. Di may sa border you, sir. Oh, apay nga dakan ka ti cellphone ni mami. Isutin no, sar ko. Saan ko nga amutin number mo. Ang umay ka dito ospital. Anya? Apay? Intaray ko ni mamam. Naglustoy iti sango ti grocery. Naimbag ta nakita mi sakbayan na ulaw. Kasta ka di? Umay ka kuman. Urain ka, sakbay a pumanawak. O sige, bye. Napanan ni Alice, mami. Kunana nga orayin na. Hindi nakasarita na ti doktor ken nurse. Nga stable lang ti kasasahad ko. Kan naawagan na kakanumatan, pimanawan. Naggapo ka di iti ayan ti trabaho na? Kasta mati ko nana. Ngam di bagas pa iti grocery. Tawan ka nun ti abastuna. Ay, naimbaglangan ta nagkita kayo. Naimbag nga ruta pag isumot nga gurayan iti taxi ama pa ni Jay boarding house.
Unay nga ro dapan na kairan-ranana. Kat, anya ti ko na ti doktor, mami. Ay, imbag tada ni Alice anang tulong kanyak. Iso pa yan tinangimot itibag ko. Ayan ka di ti bagyo. Ada dita sirok ti kama. Ada ginatang ko dita, isun tinangawit piman. Kat ada pa'y laang sa paling awit na. Kasta ka di. Agpaisun sakit ti kunanitan asingpat. Ngam anya nga tati trabaho na. Oh, kumusta amat ni mamam? Maobserbaran pa ya husto. Inton bigat siguro na rumar. Saan ngamin nga steady ti BP na? Kasta ka di. Imbag man ta nadamag mo. Naibaga kanyak ni Alice. Iso nga imaya kapama na naitulod ko iji trabaho na. Di mo ka di dinamag no anya ti trabaho na. Saan ta nauna akmat tan tinagbayin. Ang amawan pa panan na pards. No di maamuan tan tumatlaan. No anya talaga ti trabaho na. Oh, ada ka di pa'y guram kan ko na? Ha? Ay, kwa. Kaslawanan. Ngam armaklat ta. Ngem adda ka di panagayat mo kan ko na? Sika. Adda ka di? Damo pa'y laeng. Ket nakayawan ak iti kinapintas na, pards. Sa bagay, napintas mo't ngamin na talaga. Ang Ngaman niya. Di ngamin trabaho na. Wana ngam ti panagayat kat awan pilpil yan. Wano idumduma na. Ngam kababain. No madamag ti tawa kasi ti trabaho na. Ngam santa pa na panagnakan. No anya talaga ti trabaho na, pards. Sige pare. Umayag tumanan ha. Agpasada ak pahikat ni. Awan pa napasada ak. Pakibagalangan kan mamam. Agawaan na ti agpaimbag. At data yun dito'y balay, mami. Mabalin ka di nga ayaban nyo ni Alice, tagyaman na kankwan, ha? Ay, sigurado amat maturog day dyan, mami. Matmaturog. Aldawan, matmaturog pa ilan. No itel daw matmaturog. Iti rabi agtrabaho, mami. Anya, apay, anya ka di trabaho na. Day tangarod ti kahit ko aduktalan, mami. Day takat ti kunak idi kada kayo. Saan nyo nga in-interview no anya ti trabaho na? Diyak ka mo arabi iti iruruar na. Apay, kasano nga mo? Iso timbaga ni Sandra. Ijay ka no bughaw rod ti ti trabaho na. Ken ijay nga itultulod ni Dan. Tapasaray iso timang service ken kwa na iti rabi. Agoray ka man. Sanaya nga ijay ti bagbagada a Red City, uno ayan dagiti pasda kapag raragsakan. Kunakat, amay-may sa ti atapan tayo. No maipapan iti daydi a lugar, mami. Ijay ti kaaduan ngayon dagiti pasdak. Pasdak dagiti pagraragsakan iti rabi. Ngam, napan kami ijay kinidan. Ket awan ijay. Saan da kanumat ngam mo? Wala. Anya ba ti trabaho na? Anya nga rod. Isupay lang tinang tulong kanyak. Unmet kit di Alaaman kiti di bag ko. Tada kitaak. Jay, kunayo nga inawit ni Alice, mami? Wan, ada ijay ti may sa amin tinats ko. O sige nga rod, mami. Mabit lang. Mami, anya da ito yung ID? Yawat naman kanyak, ti ay glass ko, takitaak no asino ti akin ID. Oh, aday ta ti ay glass yung mami. Gan ID. Apay di pala si katibang kita. Nan, ID mat ni Alice da ito eh.
Alice Fernandez, call center supervisor. Oh, may samat gam nga empleyado iti call center. Supervisor pa eh. Anya? Girl, I need you. I need your Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Papagayam dengganin tumbigat tituloy ti pakasarita ni taalawas sa napauluan. Ayat anasingaw. Dito'y drama tayo. Sunata ni Ayat.